السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل السنة والجماعة إسخنا ورت وحداتس أهل السنة والجماعة جان أحباش نيز أكسمتي أهل السنة والجماعة يت أحباشس أهل السنة والجماعة لا يتنوتي وري أمو خطابك رأيم بيني نمو وانا دادا توفا هنداهو دقسا هندو رقا دادا فدتا هنداهو خرر رقابة واللالا خنات دقر جرا خنات دقر هنجري الدم بيغان خنافو وان كان نما الدباسو برباده نمو حلال واسكيستي والبراق بيتن اسنغرسيسا فكينيف أحباش ورا مولوني نبي داني جرا ورا نبي دف قالون ويا دلوتو إسا إيچسون نيجراجو ورا توحيدا أمو خني بدعادا زبان إرقام ربي خيس هنجرو إرقام ربي ناغورا انجنة ربي اتناججنة خنافو خنا ملك المظفرتو باسي كم بدعادا وإياكم محدثات الأمور أمري ويا حساباتو تاتر رافقات دا جنبين دامي خنافو كن أمري ويا حساباتو تاتي خرق علمو في ربي ملي نبي في قلمون هنتاتو ربي خيتف قلي ربي خيتف صلاتي جيت إساو أججي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أنا بر جرون تيا في دوتي تياس قلمتي تياس سلاني خياس رب ما في جيني جي ربين ما تخيتنا كان جيجين خنافي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جلا خنافو قلمتيس رب ما في قلم مالي نبي في قرون هنتاتو نبي في قلان شركي دا ربي وجين إسا كان أغرتي قبرو تاتي خنافو كن هنتهو جانسان وري توحيدا إسان أمو إني خنقرو بدعا دا بدعا إسان ينفلمني بدعا حسنا دا جانجيجو بدعا حسنا دا خنافو بدعا حسنتي دلغتو نيرتي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جيمو حديث برافسة نبينا عليه الصلاة والسلام ونقو ياخي سبافة من هندنو قرتي خرج لنا نموفتي جلين مو خرب الدادي نموفا ونقو قرتي ياخي سبافة من هندنو جلين جي جلين هندي خرب الدان نموفا يد بديجو خنافو ونقو ياخي سبافة من جلنا هنتهو جنور توحيدا إسان أمو بدعة هنفلماني قروا أمو بدعته نممر كنيساني بدعة حسنة رجان جيجو نبينا عليه الصلاة والسلام أكيد بدعة حسنة فيه بدعة قرتي خا سيئات جرجي هنكون كل بدعات جيتي شوف ما قرتي شفتم ما قرتي وني قوا باسني قويا خيسا خنبو دبهتو بدعة رجي أمري ديني الراجو خنافو أما أكيد بدعة حسنة دلغتون يرتي سرا تراوين تراوية قرتي صلاني تراوية خوني إسان بدعة رجانين جيش عمر ابن الخطاب سنر رابطانيتي عمر قرتي أمته ولي قوامي جمع لان قرتي صلاة تراوية صلاة الجردوبة إسان الدفيت ويوانو ما تلتي صلاني بدعان ما تلتي جئ عمر هاجو حقاتا نبي دفت صحاباني هفتي ولما قالتي صلاني قرتي تراويها سنة بدعة دمو سنة دا يوتي بدعة دامتي سنة دا سنة نبيتي نبي كراغوري حديثة التجرة أن عائشة رضي الله عنها قالت نيت عشر وديفمه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي قافتكو ذات ليلة نسلاته صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نسلاته ذات ليلة هل كنتك في المسجد مسجد خيسة رمضان يرونسون مسجد خيسة نسلاته صلاة سنة راويها فصلى بصلاته ناس صلاة إساس نتي هدتنيتي صلاة أمني هنجتو ناس جيتشون أمة مراسة كوتشو أمة قوتو مدي
ثم صلى من قابلة إيجانا ماس قيات آن ماس نسلات فكثر الناس أمني الدمات نرى ولدتي مني ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة هل كان صدف هذا نه ولك ومن مني بايته أو الرابعة تكاو هل كان أبرفادا شكور راوي هل كان أبرفات مو هل كان صدفات يجوش راوي تقرتي أسيت شك يجور هل كان سلا صدفات تكاو هل كان أبرفادا ولك ومن الدماتني فلم يخرج إليهم قريسانهم باني رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي باني فلما أصبح قال هوغا قرتي غنما بريو ارجما ربي نجي جرتي قبه قدر أيد وقت أرجعين جرا الذي صنعتم وأنا سنتليت أرجعين جرا فلم يمنعني أن بر وأني ندور جنجرو من الخروج سنت بهور وأني ندور جنجرو إليكم قرخ يسنبهور وأني ندور جنجرو وما تكمل إلا أني خشيت أني صداد ملء أن تفرض عليكم إسن الرد كما تهون صداد لدين إسن الرجعتة كايسين سنسنات أتوجه إسن الرد أبدي جيتو خنافو نبين كراغو ديجرا هيا خنمان تنا وانغوچان نبي للرا ارغميچو ربين اكنت جمع صلاتك وان بريداته الراغمدي اكنمت تفوفا جئ دقما غدو سودادا يچافي امتا خنا افرفاتو دابجچا الراها فيچو كراغو دي اكم جي من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمتيجي رمضان خنا ربت امانه حالتين اما اللي صوابا غرتي دابته إسا نمتيجي غرتي رمضان خنا دابته ربت امانه حالتين صوابا غرتي سلا دابته خنا ربت ثابته حالتين ربي دغومسه خدابته ربين دلي إسا غرتي تدبرت إساف ديسا تغرف فولدرات اللي ريوان جتوسني يرتيچو خنافو هنو osoo silaa gochi sun jiraachuu maatehu jechaan karra qaceelcha kun olaan ni jira osoo silaa inuu nabiin dalagaa qaamanuu saabota wajjin dalage irratti dirqama ta'uu sodaadhaa jecha dhiise osoo sunuu jiraachuu maate jechummaan man qaama ramadaana jee inni irra qaceelchi sunu sunnaa ta'uu irra nama qaceelcha jechuu bidaa miti haya isaan jecha kana jecha gartee Umar khana qabatan osoo dalagaan nabii jirtu osoo jechi nabii jiruu dhiisaniiti jecha Umar qabatan jechu bid'aadhaa jan bid'aadhaa miti hubannoon isaanii hubannoo kophaati daandii guddaa deemu dhiisaniiti xarafumarra deemanii isaan wahuma gartee silaa batattee wayita namarra wal fakkaattee fi tana qabatanii nama burjaajessuudha karoorri isaanii lammaffaa mawluda hoggaa godhan san dibbee dhawan dhiiraa dhalaa waliin laaqamanii dibbeetuman hatta yoo dhiirti dhalaan jiraachuu maattee dhiirti walii galtee dibbeetumte haa jennu dhiirti kasitti mawluda nabii teettee dibbeetumuun tun ni jirti hin jirtu isaan ni jirti eejaan maal siifi darragaa gaafa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam makkarraa gara madiinaa godaanu san ummanni karatti bahee isaa dibbeen dhooynee siin jaan nabiin alayhi salaatu wassalaam gaafa makka jiru waggaa 10 guutuu shahaadarra ture achi booda salaanni itti kennamtee waggaa 3 ibaadaa achi keessa godhe makka keessatti achi booda chirraa bahe zakaa fi soomanaa fi waan silaa hamturraa dhoorgu fi khayritti ajajuun hundi wanni shari'aan guddoon tuni eega madiinaa galee karaa godhamte jechuudha. Gaafa sen salaata qofa wanni karaa godhame gaafa makka jiru yeroo sen keessatti ummanni kun ummata wallaaladha hin beekan isaan inni naadhaa jeemmaas ittiin ajajne isaan aadaa isaanitti nama waan gammachuu takka hoggaa argan dibbeedhaan simatu waan gammachuu takka saniifuu nabiin ittiin ajajne kan nabiin ittiin ajajin dalagaan kanaafuu jara
osoo nabiin ittiin ajajin ajaja nabiitiin kan tahin jara wallaalan dalage kana jala yaanaan nuti ammaan tana wallaalaa jala yaana moo nabi Muhammad jala yaana. Inni dibbeedhaa ajee ajaje ammas warra gaan isaan fidatan dibbee dha'uun ni jirtii jedhanii ragaa fidatan. Hintalti takka guyyaa iidaa mana nabiititti dibbee tumtee jedhan. Haya ha dibbee tume mi intala nabiitu ajaje hin ajajne hin dubbanneetti. Maaliif dhalaan guyyaa akka iidaa akkasumatti yeroo aruuzaa dibbee dhawatuun waa humaan qabdu jechumaaf dhiise. Amma dibbee naatumi jeenna jennee beek hintalti fumaaf tumte. Kanaafuu akka nabiin isaan ajajetti isaan bar akka nabiin isaan ajajetti miyyoo sanirra laallatanii tuman. Miyyoo nabiin ajaje miyyoon gammachuu fi tumte amma isiin dhalaadha. Dhalaa yeroo guyyaa gammachuu guyyaa akka iidatiif akkasumatti guyyaa aruuzaa guyyaa gammachuu dhawachuun humaa dhalaa keessatti dhoorgan hin jirtu. Kanaafuu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dhiira heefe ni abaare. Ammallee dhalaa aasha dhiiree ni abaare. Ta dhiira fakkaattu. Dhalaa dhiira fakkaattuu fi dhiira dhala fakkaattu ni abaare jechuudha. Kanaafuu namtichi dibbee dha'uun ni jirti jee intala sanirra laallatee je dhiiratee abaarsa nabii keessa jira jechuudha. Warra nabiin abaare sanirraa dhiira gartee dhalatti fakkaattu jee. Kanaaf warri tawxiidaa hin jirtu dhiirti dibbee dhaatuun hin jirtu. Guyyaa immoo gammachuudhaa dhalaan dhahatuun humaan qabduu jedhan. Ahlu sunnaa wal jama'aa jedhan ammoo afaaniin isaan habaash. Ammoo dibbee dhaatuun ni jirti jedhan. Waan dhalaan dalaydu sun jechuu fi dhiiratanii dhalaa waan dhalaan dalaydu dalanya. Isaan kana lamaan keessa ahlu sunnaa wal jama'aa jechuun ahlu sunnaa warra gartee karaa nabii deeme. Wal jama'aa akkasumatti warra gartee tokkummaa haqarratti tokko tahee waliin deeme akka sahabota karaa isaanii warra deeme jechuudha. Walumaa galatti ahlu sunna wal jama'aa jechuun warra hadiisa quraana hordofe jechuudha. Achi keessatti quraana hadiisa hordofna yoo jedhan waan nabiin itti ajajee dalagaa jee dalagu tanamni ittiin ajajin tanama biraa laallattu irraa dhaabbatu. Waan dhiira fakkaattu dalanyee waan dhiiran fakkaanne ta dhalaadha hojii dhalaa irraa dhaabbatuu qabna jechuudha. Kanaafuu dhiira dhala fakkaattu ni abaare. Dhala ammaa dhiira fakkaattu waan abaareef jecha jechuudha. Dhalaan dhawatu hin dhoorgine warri tawxiidaatis. Kanaafuu mawluda nabiiti jedhanii achirratti waatumu hin jirtuu jedhan isaan. Kamtu dhugumaan karaa nabii deeme. Kamtu karaa nabiirra hin jirre isinuu addanii baaftan. Ammas jecha Umariitu kana jee jedhan. Umar afaanin jee inni hayaa nabiin afaaninii jeetii namtichi Ramadaana dhaabbate. Rabbiin dilii isaa isaaf dhiisa jee. Amma ifiifis dhaabbateeti dirqama tahuu sodaa jecha dhiise. Duuba osoo jechaa fi gochi nabii jiruuti jecha gartee sahaabaa qabatanii. Achirra dhaabbatanii mawludni bidaadha bidaa hasanaadha. Kanaafuu Umaruu kana jee. Isaan gabaabdumatti karaa nabii dhiisaniituma karaa gartee silaa namni kanumatti lafuma afaanumaa kaasee yookaan dalagaa takka namni lafumaa kaasee dalagu. Sanuma jala deeman jechuun karaa nabii dhiisanii. Hooma sababa godhatanii gartee ittiin nama jallisan san barbaadan jechuudha. Amma fakkeenyaaf Rabbiin bakkaan malee jiraa jedhan. Bakkaan malee jiraa. Hoggaa leessa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basiirii gahan. Rabbiin waa takkatti hin fakkaatu. Arshitti fakkaatuun qabu. Inna Allaha ghaniyyun 'anil 'aalamiina. Rabbiin aalama irraa dureessa arshitti hin fakkaatu. Wooma takkatti hin fakkaatu arshitti hin fakkeessina arshitti Rabbiin makhluuqa isatti hin haajamuu jedhan. Bakkaan malee jira. Osoo arshii fi kanan uumin eessa jira? Duraanuu bakka malee jira. Ammallee bakkaan malee jira jedhan. Hoggaa immoo aayata wa huwa ma'akum aynamaa kuntum. Rabbiin bakka isin taatan hundattuu isin wajjin jiraa je. Hoggaa aayata kana bira dhufan Rabbiin bakka hunda jiraa jedhan. Bakka hunda jiraa jedhan. Laal.
bakka kaanitti bakka malee jira jaan. Asitti immoo bakka hunda jira jaan. Laal isaa jechummaan isaaniitu wal dhabe laa. Hoggaa wahoo macakum aynamaa kuntumii gahan rabbiin bakka hunda jira jaan. Bakka hunda laal bakka hunda. Addeebanii ammoo hoggaanii fi inna Allah ganiyyuun bakka hoggaa haata sengaan rabbiin arshiirraa dureessaa bakkaan malee jira jaan. Isaanuma bakkayyuu jira yuummaas deebi'emmaas bakkaan malee jira kajuutu isaan olaa jechummaan isaaniitu wal dhabe. Ayata gartee isaan silaa وهو معكم أينما كنتم جؤسا هقاني فلالة أشدرا بالربين أرشيرت قلته يساد بتيتي ربين أرشيرت جراچو رب أرشيرت قلته يساتي وجين سمين تربان إني جارتون إسان دوشيتو إسي وجي إسين أرقا جئت دبته إيجي سورة الحديد الرتي أكيجي هو الذي رب برزة خلق السماوات والأرض إسدتشي في سميومه في 6 أيام كتيجو يا جهت أمه ثم استوى على الأرش أرشيرتي قلته يعلم أرشيرتي قلته وجين نبيغا ما يليج في الأرض وألا فتن خيسك السين نبيغ وما يخرج منها وألا فقرتي تنرى والبهوس نبيغا وما ينزل من السماء وان سمي تنرى قبوس نبيغ وما يعرج فيها أما اللي وان سمي تنخيس والقرخ كملائكة قلمي قرتي إلما ما فوتي والقرطوس نبيغ ملائكة شرا قرتي إلما ما خند هلكني فيات والفرق يفتشو قبوتو تول قرط تنهون داو نبيغ وان قرتي لفتنا سينو خكا بشاني خنا نبيغ أما اللي قرتي والله فرع والبوخكا ميرا في بترولا ددت نبيغا وهو معكم أينما كنتم ربين بك سنتاتا هندتو جلان باتني في وجه جراجي ربين بك سنتاتا هندتو في وجه جراجيتي والله بما تعملون بصير يلا ربي واني سندليدن هنداوني أرقاجي إدا واني إني الوجه جرون ذاتا نساتن أصوهن تينتي ذات ساتن أشيرتي قلتهيتي argaa isaatiin nu wajjin jira jechuudha. Argaa isaatiin dhageettii isaatiin waan nuti jennu ni dhagaha. Waan nuti dalaynu ni argaa. Waan nuti jennu ni dhagaha. Dhagaan keenya fi dhagaan ka isa adda adda leeysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ji'aata biraasatti. Wanni takkatti illee fakkaatu rabbiin dhageettiin isaati dhageetu makka keenyaa kana gurru makka keenyaa kana yennee oo gurra keenyaa kanatti fakkeessinee sirrii miti. Dhageettii isaan malu dhaga akkatti dhagahu immoo isaa beeka ni dhaga dhagahiinsa. Garuu immoo gurra akka keenyaa kana qabaa yoo jennees dogongora keessa galle gurra akka keessaniitiin qaba waan hin jiiniif jecha. Dhagahuu isaa nuu himee ni dhagaha. Argaa isaatis ni arga. Argaa isaan malu dhageettii isaan malu jechuudha. Kanaafuu argaa akka keenyaa kana hin fakkaatu. Dhageettii akka keenyaa kana hin fakkaatu jechuudha dhageettiin isaa. Argaan isaa. Akkuma nuti maantana waan ni agarra. Waan mana kana duuba jiru gidaara kana duuba dabarraa waa takka hin agarru. Inni immoo samiin torban inni ijaaratuun isa hin dhoysitu ni arga. Ammas nuti waan gartee nurraa fagaate hin dhageenyu nama nu hamatu waan fedhan nuun janis. Inni immoo samiin torban tun isa hin daatu ni dhaga. Kanaafuu dhageettiin teenya fi ta'isaa wal hin fakkaatu jechuudha. Kanaafuu rabbiin arshii irratti ol tahee hoggaa jaan arshii irra taa'utti jiraa miti. Inna Allah ganiyyun 'anil 'aalamiin walitti waan bu'u hin qabu. Rabbiin irra ittiin haajame hin jenne ol tahee hoggaa jiru arshii irra taa'u jiran jenne irraa walitti ol tahee jechuudha. Kanaafuu ol tahiinsa rabbi irratti wanni nu raggaa'isu ayata arshii maqaa dha'uudhaan bakka 7 dubbate sanbira dabri. Wanni gartee rabbiin ol jiraachuu irratti maas nu akeeku Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam asii gartee Jibriil fuudhee ol geessu saniitu rabbiin ol jiraachuu irratti nu qajeelcha. Inni guddaan jechuudha. Hawal mormii takka hin qabne. Kanaafuu warri toohidaa rabbiin arshii irratti ol tahee ol ta'iinsa isaan malu
akkanattiin ol tahe akkanattiin jira jee rabbiin addan baafne ol tahuu isaa immoo amananiiti akka inni jee fudhatanii jala deemanii isaan ammoo ol hin taane jedhanii hamtu dhugumaan warra hadiisa jala deeme quraana jala deeme nabilleen ol tahinsa isaa sabachiisee jira jechuudha. Rabbiin kitaaba katabe biratti gubbaa arshitti jee jechuudha. Kanaafuu nabiin afaanii baafatee akkas jee waan nabiin hin ji'in je'an jechuudha isaan karaa nabiitirraa maqanii akka waan nabirra beekanitti nabii jedhan deeme jechaadha waan nabiin hin ji'in yoo jette bakka nabiin hin gahin yoo geesse kun nabii jala deemuun jedhamu kaa'inuu biraa'uu dabarte jechuudha. Sheexanni kun jedhan waan takka irraa si dhoorga yoo irraa si dhoorguu dadhabee ati dhiibdee isa firraa bira dabarte duubaa dhiibee keessaa si baasa jedhan. Kanaafuu isaan akkasitti keessaa achi baase jechuudha karaa nabiitirraa akka nama nabirra beekutti keessa kutanii bira dabran jechuudha waan sahaabonni nu takkaasi rabbiin kun arshii irratti taa'u jira moo dhaabbatu jira takkaa waan isaan hun gaafatanii isaan achi kutanii rabbiin akkamitti arshitti haajamaa jiran akka waan rabbiin achirra taa'u jira nuti jennetti. Kanaafuu ahlu sunnaa wal jamaa jechuun dhugumaa warri haqiiqadha warra tawhiidaa akka taate beekuu qabdan jechuudha. Warri gartee kitaaba baratinillee waan kana beekuu qabdan rabbiin kunoo suuratul hadiid qaama isinii dubbanne kana keessattiin rabbiin isa arshii irratti ol ta'e qixxee guyyaa jaha keessatti dachii samii uumee arshii irratti ol ta'e je'ee ka ibse aadni kana fakkaatu suuratul xahaa keessattis arrahmaanu alal arshi istawaa je'ee hedduudha ardiin qabu torba jechuudha waanuma maqaa arshii maqaa dha'uudhaan ka dubbateehu. Ayata rabbii kana dhiibnee ammoo waan biraa yoo jenne karaa rabbirra jirra karaa hadiisarra nabirra jirra yoo jenne sirriidhaa miti faalladha. Kanaafuu ummanni gartee Yahudaadhaa akkaataatti gartee diin kanarraa lolaan taankiidhaan nukkaasanii xiyyaara nukkaasanii irraa nu deebisuu dadhabnaani nama diin fakkaatanii diin keessaa achi nu baasuudhaaf jecha jechuudha waan nabiin hin ji'in jedhanii ibaadaa teenya nu jalaa balleessu jecha firqaa tana uumuu jiran halkanii guyyaa. Nabiin alayhi salaatu wassalaam ummanni kiyya gana bakka 78 adda bakka firqaa takka malee hundi warra jahannamii jee jechuudha. Kanaafuu warri firqaan takkittiin sun tami jennaan maa ana alayhi wa ashaabii isaan warra gartee haran ani irratti taheefi warra sahaabonni haraa warra sahaabonni irratti warra taheetu warra firqaan ajaabaate jechuudha. Warri tawhiidaa rabbiin akkuma nabiin je rabbiin ol tahuu isaa akkuma inni jee jedhan ittiin idaan irraan hirrifne jechuudha. Isaan jecha istawaa jokan istawla fasaraniiti rabbiin ni moohe jenna malee irra arshi irratti tahe hin jennu ni moohe. Hoggaa ni moohe taate akka waan mootummaan biraa isa dura jiru akka waan rabbiin biraa duraan isa dura jiraate inni kun gartee itti dhufee isa san cabsee achirraa ari'ee aangoo qabatee akkasitti shirkiidha jechuudha. Jecha shirkiin nama geessu. Assalaamu alaikum warra hagana laallaa sirra dhaam.